adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Langpher constituency angkang langso mipia hawaralong kidamtang priniphaing coroner ke parni BJP mas joining ki paman pon langso mipia hawar along kidamtang ningkan ko an penluni lapen bang ko an deke isialong CM nang ki mana bang phuto tanglo bonta langso mipi klordung lapen khong langso hawaralong kahumri dang puamatsi avilang bonta ke ACCM Dr. Tuliramong hanga hinpen adimalong an humri damsi langso mipia hawaralong kido polling station pho arata tumpen chingki jethan ponrinti Bangsomas joining mayalong alhisar puaman pen ke ACCM Tuliramong hang ke chitong dunalong EM Richard Tongpi pendanglok keong dungatum chitong dunrinti Bangso hu di Chelsea pen Congress Rotaria Sotum pen kado kabe bang pharopli arada tum chingbe dunrinti Kachingbe dun arada phan ke ACCM rong hanga hin pen deng ponsi langso mepi arada tum pen sadami rong arlu kinang jia son aputhak pinpuralu pajirdu Bangso hut ke ACCM rong hang pen kaningji ponatengke klardung pen langso mepi arada tum kedu thak abangki penang an ajir dinglo bonta long le patta bang non kuanta long le lasinang letum kedu penang an ajir dinglo posi nilitum ke ise hin pen langso mepi klardung arada pan akijoy pen long le patta nang pipon et po posi CM rong hang pen ningji pon Niliang bilang lo dah lagiang so pen ceng lo lada Kodok India kenceng lo dah ke wildlife sanctuary forest area along lela sita nal tumda ajri ikoi lo kedo lasote pen pulong ke forest right act 2006 ate ke kedo mari beto inglo asoto tribal lo pulong ke nal to de forest right act piave FSLC के along state MLA ave FSLC के along बैठता ABC council ABC lut ave all India lo Town committee municipal board ward commissioner ave name the chairman the involved ave la sila tumke dan bila kira partai hantar asa yang dewasa la sini lipina tu banyak cat hote nal tumda Bodo Media lapen ke dah langkajan India ke do tu phan dah jirang so ke do tu mara tu phan an inglong aso tu phan an ke ake joy pensilo na patana mampu APHLC pen Congress Arachariya so atum karbyang lo radapan ke than tap ke pachubai pendang lo kalili kalanglang ahok yelam ke thana puthaka bangki non radatum chingi bomlo laso joksi pinyar niya bangke BJP alongsi nangche pa ogdun bomlo pusi CM pen perangkia thengno ningje pon ye arni CHC bang suri kisose armu Congress derlo lake district Congress office beran general secretary Mohan Teron pen chenglo general secretary Jamson Ronghang pen chenglo Ratu Teron pen chenglo Dunmai Phu lapen Samson inti Dunmai Phu lapen Dongsing Sena secretary lahai pangum pet pen bang suri please ose avokar se banlo voter se banlo lapen ke leaders tumke district congress long ke do bang greatly tumke ala tum chi open se BJP party long News report KATV News
Isia khai pulutangte nahok adim le dopustami isivet status mate pangthek ponlong nangji. Lapusun sigidam tang preniphai inkoresir kya parni ada por phai kresi malom pen chengponsi Langhin Municipal Board athengno airset prongset ABSU atum patir piponsi rongarat pen bangsuri isi susya muluk atum mina khai farman kachisong padir. Bangso kachisong along Jasmet Amendment of Article 280 Karbi Anglong Pen Di Mahasao District along Kedua Bodo Accord tumapan SDH Ajakong Pinangji granting of full-fledged status to BKAWAC provincialization of school and colleges of Bodo medium entire BTR and outside BTR inclusion of more villages to BTR from Biswana district and Sonitpur, implementation of land rights to Tribal Underforest Right Act 2006, Lapen implementation of 1,500 crores for special development in the region. Lason troksi athepi en ponsi langhirong so piardo armong par omtuk lapen akim mangason nang pachunpi bek nang jipura asse kithepen hang tarampon. Our Langhin Townor Puroni Gomor এই প্ৰাংগণত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ লগতে ৰেলী কাৰ্যসূচী আমি কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ধৰ্ণা আৰু ৰেলী দুয়োটা কাৰ্যসূচীয়ে সমাপ্ত হৈছে ইয়াত মানে অগণন আমাৰ বড়ো ৰাইজৰ লগতে আমাৰ দল সংগঠনবিলাকে ভাগ লৈছে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ল BTR বড়ো পিছ একৰ্ড মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু এই বড়ো পিছ একৰ্ডৰে কিছুমান দফাসমূহ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ স্বাৰ্থতে আজি এই ধৰ্ণাৰ লগতে ৰেলী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তো প্ৰথমে আমি আমাৰ ভাৰতৰ 280 আৰ্টিকলৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ আমি দাবী কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে 125 আৰ্টিকলৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাবে আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমি এটা দফা হিচাপে লৈ ইয়াক মানে অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বহু পুৰণি দাবী এই দাবীও মানে আমি প্ৰতিপলমে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক মানে আমি পূৰণ কৰিবলৈ দাবী কৰিছোঁ কিয়নো 1965 চনৰ পৰাই এই দাবীটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ জনসাধাৰণে কৰি আছে গতিকে এই দাবী আমাৰ ন্যায্য দাবী আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বড়ো জনসাধাৰণৰ ST কৰণৰ জৰিয়তে কৰাৰ লগতে আমাৰ ভৈয়ামত থকা তথা কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত থকা কাৰ্বি লোকসকলৰ উপৰিও আমাৰ অন্যান্য জিলাত আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল আছে তেওঁলোককো ভৈয়ামৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিবলৈ মৰ্যাদা দিবলৈ আমি আজিৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ News report KATV News. Kidamtang Preniphai Incorrupti Pen Incorresir Cap Ni Pho Praman Thailand Hawar Burafa University Auditorium Pattaya Long Ingdeng Kripo Cultural Olympiad of Performing Arts 2025 Paman Pondo Bangsolong Karbiang Long Pensitami Karbiang Long Parman Mati Karbia Khai Ajutang Jubat Parman Sominda Dangalong Ta Pachetang Dunangjipura Art and Culture a Department Asai Hem Ahin Pen Kijaponalong Karbi Traditional Culture Music Research Institute Lorulangso Abitung Chirap Chito Dumsi Thailand along an Pali Dumlo Bangso Hudrit Nong Chingdi Akikan Chipaklang Dumlo
Bangso ka pati do na hud ingdeng hini mati second position anong palong dun si karbiang long lapen karbia kaya tumapan nong miwan pilo. Bangso ka pati dun jia pan kirap dun abitung do an jasmet KACCM tuliram long hang pan kachuru pajirpon rinti. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.